ikasten programa, heziketa fisikoko ikasgaia osatzen duen programa da. Bizkaiko hainbat hezkuntza zentroetan, konkretuki gela egonkorretan eta zeregin ikaskuntza geletan gaude. Eta programa hau jarduera fisikoaren eta kirol egokitua inklusiboaren hezkuntza plana integralaren parte da. Gure ikasleek hezkuntza fisikoa jasotzea oso garrantzizkoa da. Alde batetik maila fisikoan hainbat gaixotasun ekiditzeko eta trebetasun eta gaitasun fisikoak garatzeko. Beste alde batetik psikikoki edo emozionalki ere. Azkenean arauak lantzen dituztelako, talde lana, kirol berriak ezagutzen dituzte eta praktikatu ere, eta oro har oso garrantzizkoa dela uste dut. Zentro gehienetan uretako jarduerei lehentasuna ematen diogu ondorio terapeutikoak dituelako eta gainera uretan askatasun sentsazioa eta mugikortasuna handiagoa delako. Azten elkarteak egiten duen lana oso garrantzizkoa dela uste dut. Bereziki gure ikasleen artean ikusten duguna da gela egonkorretan edo zeregin ikasketa gelan dauden bitartean hezkuntza fisikoa apur bat alde batera geratzen dela. Eta aukera ezin hobea dugu zuekin lan egiten dugunean alde hori lantzeko. Sí que es verdad que a veces no reciben la educación física necesaria o por lo menos por personal o profesorado titulado y especializado para ello. Entonces, bueno, considero que vuestra labor es realmente importante y que además es muy importante también el enfoque que le dais hacia el tiempo libre o actividades o deportes fuera del ámbito escolar. Para poder llevar a cabo este programa contamos con un equipo interdisciplinar formado por profesionales de diferentes ámbitos como son la actividad física, el deporte, el mundo de la educación, de la salud, hay fisioterapeutas, hay psicólogos, integradores sociales y bueno, lo más importante es que somos personas que contamos con una sensibilidad especial y una vocación que creo que son imprescindibles para trabajar con este perfil de alumnado.